Juana Nano pay my chance ewa attention TV adofone ahwefo nyina mo bibia good morning eba attention TV eba na attention TV there yes we inspire you more enti ahobrase ne ni di ma mesrewa we pie me so de en ne de di kan we pie me so subscribe na like ye programs ni ma se ne be ya adwuma no ebe koso kama me di so twede amponyame adomo bia ho ye me din de Kwaku Manu na me kasa kire badwomba na ade ba ko ameke John Mahama ba ye no kwasem ye the politics to nchen ya mo me yanka no papa ne boy adwuma o ye adwuma papa no kwe se me tu kwan se ya me bananti mu se ya na me ba ya na me nya dollar kakra me ba na ma benane o ba na dollar ne ye bebre nanso o ha bia na me check dollar no me hu se me ba no me dollar se be kofo but eye me de nchen me de se wo Ghana na wo to take it akwa China wo to take it aba US wo to take it akwa other countries ya ana abehu se wo pre sisi dollar ne ba fom no ebe boa kontofo wona wodi twan kasa de di kan no na de ba ko a mesere papa ne se wonya mame ene Ghana fo bi ebe fo de me kan so because me kasa kire badwemba me sere papa John Mahama se me konfa mra bi mra se akora bi ana panyi bi etimi di phone si ne ho so etwa te se de mi twɛn na okasa wo tumi mu ande ahoɔdi mu se ase won so obia wo mu obia obeha no we bia papa John Mahama ye president na wadi na tem sebi na wotimi kasa wa ye Kwasea wa ye timi fo no no obehwɛ mu kura so na nipa kro no sebi o do ɔno ane gyina hɔ no obeha no obi di camera si ne so na wo ye papa efense ye wura ohene pon kese asantemanyi na wura otufo na nipa ne timi sebi wote Ghana o woni abrochire na wotimi se ne Kwasea obehwe no na wo bi di ebia papa despite atem papa Ibrahim Mahama atem ofori supportem da sese esikafo na ye ne nim so mabie bi adwuma man kofo nya bi ye no na nipa ne timi de kamera si no so wodi na atem atitu ni abrompon bi a sebi wona omufie sebi o ya nhyada antete won a omuni bua ya reject wo omufie no ye famra bi mehye ba bi kitua bi na se wodi panyi atem firi wakoma mu di sofo bi a won kan watem panyi bi a woni watem o meka wasem na otimi ka Kwasea jimi fo ne ade a papa wodi atem ba ko a 1 year ebe ma sebi enkwasea fo bi e wo mbefrim because sa ye mu ade no wo mu ade afadu ma me no papa no matem na mra ne munya den ma ye aye so minim se de meken wona wo ye badwemba ye nyansafo ebe ti de meken yase obi papa no mu di na tem for nothing onye ohwe Council of State Edabako Council of State Edabako watwefo asine o ye do tu Mahama fo yenti afutuo no okay yenti edane yenti afutuo papa John Mahama se mkonfa mra bi mra se akora bi ana panyi bi etimi di phone si ne ho so etwa te se de mi twɛn na okasa wo tumi mu ande ahoɔdi mu se ase won so obia wo mu obia obeha no we bia papa John Mahama ye president na wadi na tem sebi na wotimi kasa wa ye Kwasea wa ye timi fo no no obehwɛ mu kura so na nipa kro no sebi o do ɔno ane gyina hɔ no obeha no obi di camera si ne so na wo ye papa efense ye wura ohene pon kese asantemanyi na wura otufo na nipa ne timi sebi wote Ghana o woni abrochire na wotimi se ne Kwasea obehwe no na wo bi di ebia papa despite atem papa Ibrahim Mahama atem ofori supportem da sese esikafo na ye ne nim so mabie bi adwuma man kofo nya bi ye no na nipa ne timi de kamera se no so wodi na atem atitu ni abrompon bi a Danny, you free so now you nkomo. Okay, so we waka kosi say. Jira. O si o ka me na kosi say. Ya famra na mra na be dey. Emetwe manfo aso. Nkola o mbedi mpanimfo atem. Emetwe manfo aso. E Council of State Elder baako. Ana ene wo ka say. Pani baako. Mi amenu Kwaku Manu. O na se ka Kwaku Manu we ko nka bibia boni o. Wagu
And you walk and Yansa Power Bob Siga. No Bob Siga. Well, so I said, me know me. Anna, many Vivian Jonah. And you try what the Bonnie Wagukai. That is well over 13 years ago. So, me new free baby nearby. And may have measured in the way a person come out. Yes, I be a sabi, Kauma may know singing a cabbage. Because Kwaku Manu, we a hypocrite. Exactly. And Brebe now who says here this Amraneba. And Brebe now who says here and penny a year didn't penny for more, yet they come to see anymore. Young fan Maramran and Chiomo. And Rana de Gamma bet me a share. No more fun to December a year, December 6, 2028. Near Nina Yatum says Amra way, yet to a barrier, do a berrini, do a belusu, yet the Samra. We be adwuma. They said the emphasis amra ni adwuma. O Kwaku Manu ya otuwe. O na akwafa akoyi ane ho nadoa said the nene no petition. Sa branche wa yes again. O na akwafa ni besi wanim. Na mo se me ma me Kwasea ne me ma me agimi. O ka se me ma me akosua be ne wa agimi wa Kwasea. Na Kwaku Manu wote wo. O na interview no. Time wa me ne opambo asemba ye. Kwaku Manu na akọ interview sa akoyi a wone nam ha be ma wo dress so ba. Ukọ interview no mani didi me ma me akosua be so ye jimi for me ma me nim nyansa no what wanim. Want me an corrected. And I will say a colleague di penny atama yanyere because John Mahama na wo so. Me dey me support you. Me support it. Nemo muni hypocrisy ne wo kuru ha no. Enti me se wo de mra kro no John famra. Ye nyina ene je ho. Nemo me ye de beto. Na 6 December 2028. Ya de mra na ye adwuma wai. Nya sa de o kan de kopa bi da. Fansem hunu so ho. Uti krom ha. Abranche ya ne hu fin bola bedi. Adi disante ina temo dia. Sata mo company man disinti. Want me ankasa de ka bi Kwasea tell awo ye no. E ya de bone. Wo company ma John Mahama. And then the John Mahama betina so. It won't see the disante hinatem. Ye free disante hinatem go go na way. Ye free disante hinatem. Go go na way. Wagu. Ko pe be tan ni amene o. More fire. Ko pe be tan. More fire. And the moral attitude now was over call say. Empa nkole didi mpanimfo atem. Monti kromu a. Na nkola ye isabi sante hine wo hine wada ma bom a na chiame eno kwa yenka so odi hina atem wo di chiame atem wo beti edi sante hina atem so nipa bi o mo titi ba bie no mo hye o mo yire no mo papa fie afekwa ne ahu se fie nya ne dia ne yire papa fie ana o mo nyina ate na Kwasea mpani sei ade atitire nya nimpon si ho on Kwaku Manu onso o kan edu bebo se nipa no ate Ghana o anti abrochiro because o kan yi Kwasea na frim no china ya be na atem. And I am not happy with the fact that people think what is going on between me and that guy in America is a beef. It's not a beef. Never. I am standing up for people whom this guy continue to abuse over the period. I'm standing up because I have had a fair share of the way this guy abuses people. The way he insults people who do not even have anything to do with what he is discussing. And the day I watched the say, around me, that guy where do see I have the skin to be able to tolerate it. And the way the people were so sad, I'm saying, okay, so is this what this guy has been doing in people's homes? This is what this guy has been doing to people in their homes. That is how come I'm standing up for the people. That's